Nimbano rasyumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Agibales ka. Huwag mga ansong. Saan na mapalin abay-bayan tayo latanti naraming nga. Agul-uli magtayo. Yung apay akastin mo tenter arami din da. Sige. Kuyugan ka mapanidya asyan dalban. Kasarita tati tao, ako nam akasaritam. Huwag nga nga naman yaw. Malapit nga, damot lang ti padak ang nakakita itinapasamak. Iso ti nangipagpadamag. Ayan ita ni Ami. Ibagak kada kayo, dapat na kadwayo mo. Ayan na, mang igme. Ibagam tayo na, tamapan kami. Inispal ni Victor. Adan iti, poder na ni Ami. Ni Sir Victor? Nigayang Victor tinangispal kan kuana. Nasayat mo't nga rod bakas na. Agyaman kami tinamuan mikan kamang igme. Agyaman kami igme. Agpakada kami. Uy, nawanan yaman na. Saruto niya tidalan ang nagnanyo itay, landaw. Natalgod kayo na magna kayo jay. Uwan mang igme. Kit agyaman kami manan. Hello? Hello, ma'am? Kumusta? Anya ti madamag? Naispal ka din ni Victor ni Ami? Wan, padre. Adda ita dito'y ni Ami. Anya ti naramid dakin ko, ana? Pinarigat da iti husto. Sinapsaplit dagiti agama iti latigo. Anya? Agpapapigsapay laang ni Ami, padre. Sige, ma'am. Umayak sumarungkar di tamansion niya. Tagasaritak ni Ami. Sige, padre. Urayan da ka. Talaga gayam atakas ti Mayor. Awan konsensya na. Wan, padre. Makita yo tinaramid dakin ni Ami. Katagin kayta. Ikarkaro pa ilaang ni Ami tinaramid dakan ko na. No apay lang amin amang ipaspaskil ije kabisera iti may papan iti Mayor. Na isumat tanday ta tinakatiliwan dakan ko na. Oray asino. Mga ramid iti kontra iti Mayor. Gapo iti kinadakas na, padre. Sa bagay. Nakaturog pa lang ni Ami, padre. Tinasayaan. Mapantay di kusina. Madama nga gisagsaga na daela ken Rosa iti makan. Agyaman na. Kat ni Mat Victor, rimwar, tada napatag nga si kason na. Kastagayam. Ala, umay ka, padre. Mapanta iti kusina. Agyaman na kiti kanayon apa ng protektaryo kanya kakadwa. Ang paglangin isa, kapatawan at baso mo, tatlo restaurant na ka. Kaya hindi napudnumat aming ipagbagamit yung programan, sana ya. Pudno day ta. Masaya at matatay, butak-tak mo ti amin na bulok ti Mayor. Kaputa, idiison ti nagmayor. Adun ti agraira, kinadakes. Imadadan. Iso ano, at daw may mga sapul kan ka. Ilibak mi ati, kadam dito. Elisa! Ha? Agyaman kan, Derson. Ada dagiti pulis. Anya? Ang kayo ti paglamlam mo mga sikod. Agawaan! Sige, inakon. Rimwaran ng dagiti pulis ang di dakadwa ni Elisa. E dinto ta nagprograma, map. Rimwar nga ta adagos kal pasanti programa na, boss. Dagijayan dagiti pulis. Pumanaw dan. Intamatan. Masapol ang datati makakamag kini Elisa. Saan ang dagiti pulis? Sigurado nga ipapatay matlaang ni senyor. Ha? Kat no datati makakamag kinkwana. Saan to amatay? No di kat agbalinto nga asawa ka. Teka, boss. Tinapis na ko tan. Anya ti katawa, ama? Apay, nalipata mo ni Ila. Ha? Nalipata mo na ya, boss. Malak! Pumanaw takit din dito eh. Pimanaw ka ninda diti pulis. Uy, itay pa, Elisa. Sige, rumuarak mo tan. Kaganad ka ka na yun, Elisa. Hindi mo liplipatan timang limlim mo, ah.
At no saan da ka basta may lasin. Wan, agyaman na kiti dahi ta apalagip mo. No ka sa pulam titulong mo yung katrabahon, ibagam lain. Si dadaan kami at tumulong kan ka. Agyaman nakmanan kada kayo. Sakbay nga gawidak. Inak pa iti tanam day dinanang. Kan sarong karak matan ti tanam da apong sela, kan apong dalmas. Mabiitak lang ijay. Inak lamang tugkal iti kandela. Kan mangipanak iti sabong. Adda akmanan iti abay ti tanam mo, Nana. Oray saan ka nakit kita? Ipatpatid kalata. Katadtoyak amang ibalas iti panakatay mo. Pinatay na ka ti awanan asi at tao. Ibalas ko tinasapang ipapatay mo, Nanang. Elizabeth? Padre, Elizabeth? anya ti kadam ditoy? Padre, apay nga daka ditoy? Gaputa sapsapulin ka. Kat amok adito ti pakasapulakin ka. Ha? Elizabeth, adda ko madamagagan ka. Adda ka din nasasarita ni Apong Selakan ka. May papan iti tao anang ipaamponan na iti kabsat mo. Ha? Kaya't ko amaamuhan, Elizabeth. Mrs. Soledad Tobias. Ano yan? Day ta tinagan tinang ipaampunan day di apong iti kabsat ko. No kasta. No kasta. Pudno. Agkabsat to, Elizabeth. Anya? Naamuak ti kinapudno, Elizabeth. Si kagayam ti kabsat ko. Si ka. Padre. Naamuak ti amin kininana Ella. Kat napagsisilpok ti amin. Ano kasta? Sika. Ikabsat ko. When, Elizabeth? Kinalkali kaguman ni Apong Sela ang makita na ka. Sakbay amatay. Dinalaam mo asi kagayam ti kabsat ko a kinalkali kaguman na ang makita. Nagdakkel gayam dito balay pag nanaidam, Padre Ismael. Manong Ismael, kunam kanyak, no dudwata. Jack mapat ganti kayat mo, Manong Ismael. Jack mapanawan di balay mi kini Apong Sela. Saan mo matabay-bayan ti balayo? Basta ti kayat ko ita, dito'y kangagnahid. Takayat ko nga gimnasidigta ka na yon. Sige, Manong. No day tati ko na. Iso ti matungpal. Kayat ko asaan ta nga agsinay ti pagnaidahan ni Elizabeth. Juan Attorney, di kagdanag. Saan kami mat nga agapura? Ato tigam ko ang kaso ita. Yan, nausay asikaso ko ato ipapan ko dita. Agyaman ak, Attorney. Basta mauray daklagit di Carlota. Hanggang hikari ka, umayag met latagos. Juan Attorney, si ka nga miinti kayat mi makatulong kada kami. Si ka titalkan mi ti daytoy. Gapotag gayam ta. Wan, Carlota. Di ka madalagan. Palpasam lata amin nagitirumpang nga ilagpas mo. Kalpasan na, umay kanto ditoy. Sinulukat akan na ayon tiruangan mi para kan ka, Attorney. Sige, matong palay ta, Carlota. Agyaman ak unay, Attorney. Oh, apay nga da ka pailang diti paraangan, Elizabeth. Saan ka kadi komportable diti balay? Komportable ak, Manong. Ngam... malaglagip ko ti inata. Sayang. Tas saan ta apulos anak kita? Wanyarod. Nga bikas ta? Adalat ta nang ipatag ka data. Nga oray pa'y pinagsina data. Tempampunda kay tibak ng apamilya. No pa'y kasta. Agyaman ak unay kada Apong Sela. Tanasingpot dagiti nang ipaamponan da kanyak. Pinagadaldak. Iso may sakitan na padi. Manong. Kat gaputan na yung bagda kanyak. So papakak mat dayta. Babae niti panagsirbik iti Diyos. Manong. Kat sika, Elizabeth.
babaen ti trabahom kas komentarista. Ditam nga ipakita ti panagyaman mo kadagiti tao anang ipatagkan ka. Supapakan ta dagiti nang ipatag ka data. Babaen ti panagserbita iti tao. Uwan manong. Kasta taramiden ta. Mala, umay kan. Sumragtan. Nalami isin ni Tirwar. O sige. Umunag tangarudan manong Ismael. Onya, napali iuyo day apadi. Wan, senyor. Amuyon mo sa dino ti pangipak niyan nyo kan kuana. Wan, senyor. Awan ti parikot iti data. Pasayat. Kasarita ka na imbag dagiti kakaduak, senyor. Sige, agtignay kayo at dagos. Kumusta ang tirik na, Ami? Nasaya atin tirik na, Victor. Agyaman ak hasta. Kabailan ni Rina ti pumatay gapukan ka. Pakawanan nak. Sikat tinagdasalan tigura na. Hindi pa ilang adakos ti panggap na kanya. Gaputay parik na kankwana asan ko ngay ayatan. Kat kapilitan lang na ikalay sa kuma no nagtungpal da iti tulagan mi. Ami, pakawanin ako ma. Dayawak ti pangadang mo, Victor. Pinanunot mo ti pagsayaatan ti ado nga kasapulan. Iti daw ito yung inaramigdakan ka. Ad-ad da itan akagurak ida. Tumukno sa dilangit ti gurak kadakwada. Imbaga amin ni Padre Ismael ka napasamak amin. Iso nagpakuyog akin kwa na nga may ditoy. Tapno makasarita ka. Kumusta kan? Nasayatan ti Rignak, Ma'am Elisa. Tiyakin pagarup ada kayo gayam tinangipas-paskil iti pakaammo may papan iti mayor. Wen, awanin ti sabali na panunod ka awakas. Tapno rumumar ti kinabulok ti mayor. No di ti kasjay awakas. Ngam ti biyag mo mat tinagpagkan. Sobra gayam tinaramid na kan ka. Kas makita kiti rupan, adda pa'y laang litom na. Aganat ka, Ma'am Elisa. Iti kanayon ko apan ang pasagit iti mayor. Tunggal programak. Amok ngagpagkat ti biyag ko. Iso kanayon ak matamang limlimo akas itar aramidam. No nagbutungak man iti damo ka panang gandat ta iti dakas kanyak. Ti panang paltog da kanyak. Itakot saanan. Yad addak pa'y kit din ngay butak-tak ti kinadakas da. Ma'am Elisa. No pekas ta? Talaga nga gan nadak. Rumbang laan. Nalaami, agpaimbag ka. Agpapigsa ka, dago. Sige, agmerienda kayo pa'y Padre. Kabayatan ti panangururayo kini Elizabeth. Madama ti panagsarsarita da kini Ami. Sige, Ma'am Carlota. Ay na, tiyakla impagarop. At maysa a natural a komentarista. Kanti maysa a padi kat agkapsat. Ma'am. Naistorya amin dayta ni Ella. Ngamin, gayam na day di inayo. Kastamot ti ko na ni Nana Ella kanyak, Ma'am. Agyaman tayo iti Diyos. Talagsabat matla ang tidalan nyo nga agkapsat. Naimbag ti Diyos, Ma'am Carlota. Nay, papay nay. Rabiin. Awan mo to ni Manong Ismael. Kunana, ama pa ni simbaan. Kalpasan ti panangitulod na kanyak dito ay. Yung rabiin, katawan pa'y laang. Inakipapudot ti kanan ni Alinuto kitay. Apag isunto inton sumama. Agawid ako. Narabdian ang matan. Hanggang sa nabali. Ta nabagbaga at pwede kiti imay iting agparparikot itasawa da. Inako ni tayo tinakaparada ko, check. Agawid ak itay di balay. Saan ako na maturog dito simbahan. Imbaga kini Elizabeth niya gawid ak.
So, masapol na gawin dak. Sa paaglangin to may diti simbahan ton bigat. Mariknak matantiban mo ko itangal daw Perlawan mo tagiti matana. Perlawan mo tagiti ima. Saan? Sumurot ka sa katalunugod ng Padre Ismael. Ano tarami din nyo kanya? Ibatagdag! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinarangan da dagiti matag. Sakat nakatali dagiti imag. Diyak magagaraw. Gaputan nakatutok kanyak ti paltugda. Sino dagitoy? Anya ti basol ko kadakwada. Kakabsat, pangipangan nyo kanyak. Apay anasken aperengan da kakastoy. Tekan sa mga opay, Padre. Agkararagam tabaran gisalakan na kanya po, Diyos. Dagas na kita tayo. Ay, nakadalo tayo! Sige! Ibabango tayo tapagin! Apay ngay. Agkaba-kaba akong tan. Apay nga ta. Awan pa ni Manong Ismael. Anya ti kayat asawan da ito'y apa nagkabak-kabak. Dakas nga ta tinapasamak kan kwa na. Gaputawan pailaan. Kanya daramidag. Uray pa'y biit. Kat naawan pa'y. Masapul ang muarag. Inak kita ni jasimbaan. Amangan ludakas tinapasamak kan kwa na. Sige! Bugbugan nyo dahil Pangasyo! Saan da kapagaramidan iti dagas? Anyasam! Senyor, saan ka kadi bumaba dito kotse? Tapno imatangam ti panang parparigat da ni Padre Ismael? Saban. Sige. Parigatan nyo iti osto. Sige, senyor. Iparik nayo ti sobra arigat. Kalpasan na. Patayin yun ton. Itapwak yun to iti deras. Matumpal, senyor. Sige. Itapwak yun iti deras. Sige, magkatan yun da itaapadi. Senyor, nasip nga ti deras anang itapwakan da ni Padre Ismael. Yag mo na itapaltog mo. Antoy, senyor. Parbangan. Nung awan pa'y lang ni Manong Ismael. Adamot di kutsi na itiruar ti simbahan. Awan magnarod iti simbahan idinapan ko kinita. Sa dinungatan tinapnapanan na. Victorio, apay ngawan pa'y lang ni Padre. Mangrugi ko man ti misa. Oras sa hantap na mangrugi. Ala, umunag kayo ti simbahan, mama. Yung kayong danunan daan ti Elijah unig. Sumaron wakton. Uraig na Padre Ismael. Sige, iho. Apay ngawan pa'y lang ni Padre. Sa bagay, ang mga nunala daw lang. Manong Victor, Sino ti? madanaganag. Sana si mangkot ni Manong Ismael idirabi.
Aging ita. At damot ti kotse na anak kapark dito simbaan. Elisa, Wan, pasensya ka no kasi tilangak. Saan na ka nailasin? Gabot ha. saan mo nabalik, Sel? Nuko na masaan ang nagawid ni Padre Eji Balayo. Sabi nung araw doon tinapanan na. Madantanagan ak manong Victor. Ano ti kahit masawan? Amangan nga dadakas anapasamak iti kabsat ko. Kasta ti atap mo? Gabot ako na nangagawid iti rabi. Asaan amaturog diti simbaan. Yung aging gaita, awan pa'y laan. Umay ka. Mapanta kita ni ti quarters na dito'y simbahan. Ala, umay ka ba? Umunag takampay ini iti simbahan. Makipag-uray takampay ini iti pade. Wan, senyor. At dato sa sakit di amin iti unag Tawan mo't ti tao dito ruwar. Wan, senyor. At dadaanin na niti uneg. Ur-urayin dangatan ti padi. Awan ti kabsat ko manong Victor. At dalakit di dakas sa napasamak kan ko ana. Panag ko nakatusto ka. Sa balit ay parparik na kanyak. Kasanon dagiti tao nga gurura iti misa. Ala, ipadamag mo kadakwada, ngawan ti padi. Mukasta. Napanan na nga rutan. Diyak mo, Ma'am Carlota. Dakas lagit di tinapasamak kan ko ana. Kumusta, Carlota? Tinayor. O may kaiha. Mapantay tayan da Victor. Ops! Nagbalin ka sa mata na bastos, Carlota. Tadda ka di gapuna, Mayor. At dapat gayam kaduam, anapintas abalasang. O may kaniha. Mabit lang. Apay nga wanti padi. Agsidaaw amin at at tao iti kaawan na, Mayor. Napanakulak. Dakas tinapasamak kan kwa na. Ang mga numaitulad matkit di kadagiti padi nga imuna anatay dalatan. Anya. Sana kita na iti kasta. O may kaniha, mapantan. Mark, Senyor, isuda ti sumarono. Maawata mon ti kayat kwasawan. wan, senyor. Dahil may sa pasurot ni Senyor Simon. Wan, Lando. Kas iti sigod. Amutan teramidan ta. Wan mangansang. Ala, aginayad ta nga umasidag. Mangansang. Dagiti aramas na. Alam! Wan. Abay ka di, ma'am! Ninano! Natay sabatan! Nadanan ko dito ruwar ti gate. Mabit lang, ma'am! Nano! Nano! Ha! Binaksul na, ma'am! Anya, asino tinangaramid dito kastagan ko ana. Dakman na mo, ma'am! Masapo lang, ma'am, da senyor da ito'y! Awan ni Papa, rumor da kinibay. Ni madam! Rumor man, Kasano nga rin, ma'am? makapo ka ni teramidan. Nagsayam na ni Timaysa. Maagaw tapay ti paltog na. At naramatan tabangan song. Naskan lang ti panagan nagtaakanayon, Lando. Ang mga may sagmakta. Inutin ta nga ibusan dagiti pasurot ni Senyor Simon. Kalpasan na. Isarunutan ni Rina. Mansong, Lando. Victor. Mapugpukaw ti padi. Saan nyo ka diyan nasalsalaw? Pade. Ni Padre Ismael. Wen. Dagas ti parparik na kanyak iti daytoy akawan na. Anya? Mabaling ka di atulungan da kamang sapol kan kuana. Sige, Victor. Tumulong kami. Manungal dawon tinapalabas sipod pinatayo ti padi Simon. Anya ti ko na ti umili.
Anya ko mati makunada ngay. Sada nga tanga agatap ka? Ure agatap da. Tawan pamanagnak da. Sigurado ka? Am-am na kon, Anita. Iso nga ita. Awanen pa di dito'y San Isidro. Di na masapulang tipati mga ansong. Sigurado a pinatay dan. Asino tinang patay? Day tati di tayo masigurado. May sa tiatap ko. Ti Mayor. Ni Mayor Simon Alban. Ang kasano ang mapanagnakan ta dayta? Umarubayan ta iti mansyon da. Ngam, delikado lang do. Ako na ka. Mapanta ka ni Tata Santos. Iso ti bawin ta ngagpaliw iti mansyon ti Mayor. Barang nga maalam nga impormasyon. Sige. Padasan ta timapan ka ni Tata Santos. Barang nga may tulong na kadatamang ansong. Barang nga damaman takan ko na iti panagpukaw ti padi. Amuna nga taday tabanan. Ni Tata Santos idi ti pakamamuan ta kadag iti daddo mga impormasyon. May papan kada Senyor Simon. Iso barang nga damaman takan ko na. Itamat lang. Mapantay ti kalapaw na mga ansong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan pa iti namuak iti daytabanag ansong lanto. Ngambayan nyo ta padaset ti umarubayan iti mansyon da Mayor. Parang nga ta makalap ko nga impormasyon. Agyaman kami Tata Santos. Sapay ko mata matulungan da kami, Tata. Mapukpukaw ka no ti padi. Kat saan da nga amo ti ayan na. Atapon ni Victor nga dadaka sa napasamak kun kwa na. Kat atapon ni May. Nga mga nuad na pakainaigan ni Mayor Simon iti panagpukaw na. Gaputa isulaang mati makaiturod a pumatay. Pudno day ta. Malabayan nyo. Siya kunti mapan na mismo iti kalapaw. Ansong, iti kanito. Nga damadoktala. Imayak di ti mansyon ni Manong Victor. Kaputa madandanaga na ka talaga. Manon nga aldaw asana si Mang Sangput ni Manong Ismael. Saan ngagsasardang dagiti kakadwak, Elisa? Ngagpapan kanya. Jakmat agsardang ngagsapol. Italaan anamuan mi ngagkabsat kami gayam. Sa ita. Agpukaw pa'y. Iti anya agapo. Apay anagpukaw ngawan gap-gapo na. Apay. Iho, ayan ni Elisa. Aday ti ayam ni Ami, Mama. Makitak tinalaos at anagnakin ni Padre. Huwag nga rod, Mama. No apay ngamin akala at anagpukaw ni Padre. Mama. Aguray ka, iho. Saan nga ta nga? Nga niya, Mama. Oh, Diyos ko. Saan ko, Mamad? Saan ko, Ma? Tiyan nga, Mama. Saan nga ta? Nga inpapatay ni Senyor Simon? Anya? Saan nga ta akasta, iho? Itian nga agapo, Mama. Hindi pa ilaang anadlaw mikin ni Ella. Atong galmang misa ni Padre Ismael. At da kaya't asawaan dagiti mensahe na. Yun mo panunutan. Talagang matapod no. Podno ang mapaspasamak dagiti bagpagana. Anya ti kayat yu asawan? Nga amangan no impapatay ni Simon ni Padre Ismael. Amangan no podno, Victor. Kat no podno. Awan nga udan. Amangan no natayang tipad. Nabigsa akon. Mabaling pantirmuar. Tapno tumulong ang amang sapol ka ni Padre Ismael. Anya? No ita. Lipatat pa ilang ti panagibalas ko kadagiti agama.
Katumulong pa'y amang sapul ka ni Padre Ismael. Agyaman ak ami. Talaga anasingpot kayo. Da kayo kada Victor. Ma'am Elisa. Nasakit da ito'y kanyak. Gapot akabsat ko ni Padre Ismael. Ngam ka sa nun. No di akin nakam itipan nakapukaw na. Kat ti Mayor. Tunggal adag po kaw atao. Atapon milatan ati Mayor ti akin aramid. Gapot ay sula ang ti makaiturad amang paltuglatan iti tao. Iti San Isidro. Anya? Dakas ti Mayor, Ma'am Elisa. No pa'y awan ti pamanagnak ko ati Mayor ti akin nakam iti panagpukaw ni Padre. Talaga nga iso ti atapak. Awanan sa bali. Iti anya aga po ami. Apay. Anya ti basol ti kabsat ko kan kuan. Anya. Kadino ti papanam, Simon. Pagpakadwa ka dapat. Din kami titunggal barangay dito San Isidro. Tapnoan niya? Pinagsarong karang dagiti tao. Masapul nga papigsaak manen kadakwada. Iti kasta, saan ngagbaliw ti panagkita da kanya. Gapo, iti napalabas na ipadamag kanya. Kasanon ti komentarista. Kasi tinakunam, payak pailang. Sana pailang ang mga ramid iti dakas ita. Ngam di na kaya't asawan mapunas iti lista dayjay a komentarista. Masapol amatay. Awan sa bali nga atapak iti napasamak kan ni Padre. No di ti Mayor. Adun tinadamdamag ko nga aramid na kadagiti imon una apapadi dito'y ili tayo. Uray sak. At damit amok nga istorya, may papan iti dayta. Isu analabit nga isu ti akin nakam iti panagpukaw ni Padre Ismael. Uray ni mama. Kastamot ti akat na. Sapulan tayo ni Padre. Tumulong ak nga agsapol. Anya? Ngam nakapsot ka pailahan. Kan may isa. Diyak kayatin arumar ka dito mansyan. Dito'y kayo latan kini Rosa. Kaya't ko ti makipagsapol. Saan? Diyak kayatin nga dapay pakaisagmakan. Victor. Siyak titong balam. Diyak kayatin nga dapay dakas ang mapasamakan ka. Isungagyan kayo latan dito'y mansyan. Ngam. Awanin ti adu pay angam. Nuan niya timbagak. Iso ti matungpad. Mangiwayat at iti bukod ko awagas. Tapno makakalapak iti impormasyon iti napasamak kini Padre Ismael. Padasak ti mapan iti asidag ti mansyon da Senyor Simon. Ket agpatulong ak kadalando kan manganson. Adda adda ako ni ti gate. Addamot dalando kan mangansong iti di unay adayon. Addan mangilukat iti gate. Kalita, nawawanan si Pota. Victor! Victor! Agawan mo. Ipanaw tayong dahito na tao. Pangitanan tayo dahito na tao, Victor. Ijay Mansion. Mansion mo? Apa niya, Jay? Ada plano kiti dahito na tao. Saan mo apatayan? Saan? Babayan kan ko na. Maamuan tayo tinapasamak kini Padre Ismael. Kaamangan mo ti Mayor ti atin nakam iti panagpukaw na. Nakaputan. Nakapungudag iti imakan sa kana. Isu asana makagaraw. Hoy, pasurot ti Mayor. Di ka tignay ti dagas taamangan numatay ka. No kibaltang ka. Matay ka. Ipupuk na ka iti dayto asilid. Saan mi nga ikatan dagiti pungo dagiti saka kan imon. Tapno sigurado asaan kang agaramid iti may kaniwas. Anya di kasapulan yung kanya. Teniente Monteverde. Malagip nak pa'y lagayam. Apay gabi.
Apay ang masapol ang kastoy ti aramidan yung kanyak. Anya ti basol ko. Awan, ngem balagan ka. Di ka agaramid iti dagas. At da ka iti teritoryo. Kat madaksan ka, no tibaltang ka. Sir, ay magam, no anya ti masapol mo kanyak. Sigurado ka kading ibagam ti pudno kanya. Anya tinagan mo? Dado, tinagan ko, sir. Dado. Kayat mo kadilatan ti adday ti babaan ni Senyor Simon? Sir. Kayat mo kadilatan ngar aramaten da ka iti dakas? Nuayaban ka dito mansyon mi. Wenno, alaan ka kas trabahador ko iti rancho. Wenno iti asyenda. Kat ikan ka iti dakala sweldam. Mayat ka? Mano ti sweldom kini mayor? Basit lang, sir. Depende na ito, no, da may patungpal may misyon. Akas itian niya? Kasi nakon, sir. Depende. Dado. Nualaan ka trabahador ko. Kat ikan ka iti dakal asweldo. Mayat ka? Iba ka, numano ti kayat mga esweldo kan ka? Ikan ka pa iti dakal agatan. Ngem, iti may sa kondisyon. Kondisyon, sir? Wendado. Sung batam amin adamagag kan ka. Sige, sir. Agdamag ka ta, sung batak. Kayat mo ka diti agbalbaliw? Kat makipagtrabaho kan kanyak? Wenno, agbalin ka anapod mo kanyak? Sir. Laglagi pa. Nasaya ato ti biyag mo. Awan to ti pagbutbut ngam iti kanito nga addakan kanyak. Natalnam ton ti panunot mo. Kalpasan na. Ikan ka pa'y itidak ka la sweldo. Ket no adda pa agad adal nga anak mo. Siya akong timang paadal kadakwada. Talikodamon ni Senyor Simon. Ket agbalin ka anapod no kanyak. Ket ikari. Tung palat timbagak. Sir. Ala, panawan ka pa'y iti dayto asalet, Dado. Subliang kan to, inton makapagpanunot kan anasayar. Nga masapol nga ikan dadok to'y silid nga ayan mo. Sir. Ala, mayon kayo lata. Ni Rosa tinagluto iti dayta ataraon. Agyaman kami, ma'am. Agyaman kami, ma'am. Da kayo gayam dagiti imbagbagan ni Victor kanyak. Ti agnagan iti Lando ken Ansong. Uwan, ma'am. Lando, Mang Ansong, Oh, kumusta ka nami? Kumusta ka nami? napigsa akon. Naimbaglakit din. Tanakalasat kayo ti paggad, ami. Wanyaran. Excuse me. O sige, agsasarita kayo, pay. Tay nakita ang Rosa ken Ella iti kusina. Agluto kami, pay, iti daduma ataraon. Wan, ma'am. Sige lang, ma'am. Da kayo gayam ti kadwa ni Victor asim Mang Pat. Surprise ko na kanyak ni Rosa itay. Da kayo may gayam. Uwan, ami. Ket, kumusta ka matan ditoy? Nasaya at mat Mang Ansong. Napigsa akon. Kan awanan ti lemah wano nablo iti bagi. Naimbagan akon. Nakakasi kayo tinamay andad doon, Simon Conrina. Wan. Ngam adan tomat aldaw da. Saan amay maysa ti aldaw? Iti tunggal sa dinuman a pagturungak. May maysa ti sauda. May maysa ti damdamaganda. Awan sa bali no diti ayan ni Padre Ismael. Papagayam, iti kelat a panagpukaw na. Asino kadi ti atapen nyo nga akin gapwanan? Kudno nga tati kunada ati mayor? Katno saan ati mayor? Asino? Pada na nga ta nga adda iti turay? Sipud ubingak papagayam. Nagdamdamagak iti day di apong ko. No apay nga awan tipadi iti daytoy a lugar. Dito'y San Isidro. Katisungbat na. Tunggal adda padi dito'y San Isidro a may destino pagamuan tamatay. Papagayam,
Kasta nga ta pinapasama kini Padre Ismael, may sanata itay kabangkay ni Padre Ismael. Katno kasta man pinapasama, at sino tirumbang ang masingir iti pan nakatay na, at sino tirumbang nagsumpa. Talaga gayam ano turag day di a komentarista? Sawan na latta ti sawan na iti programa na? Nangagmamat ti sinasao na iti radyo. Akasla dapas pasagidan na. Talaga nga adda, mama. Sabagay, awan to ti parikot iti dayta, gapota may santo day di a komentarista amatay. Awan bibiyang kon iti dayta, mama. Madam. Oh, apay? Talagang awan ni Dado. Sinapol mo ni Japasdak, kat awan. Napnapanan na nga rodan. Ti amok katrimuan. Awan mat, Ma'am Rina. Napnapanan nga rodan ti anak ti Jablo. Urayan nila angan, mama. Amangan no nagawid la iti pamilya na. Imposible. Amin na pasurot mikan ni Papam. Agpakadada sakbaya pumanaw da. Anya? Ti buisit adado. Ikanaklaw nga ti parikot. Bayan yun. Jakong pagtatakkunan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May kan, Elisa. Aglukan kan iti kotse. Manong Victor? Umay kan. Dirumbang at may saka. Kabalak tagawid iti balay ni Manong Ismael. Nga ura at may saa. Noita, kahit ko nga iti mansyon mi ti pagawidam. Ha? Oh, anya pelang kararamidan. Naglugan kan? Sige Manong Victor. Lumugan ako iti kotse. Nagdangag kami iti programa mitay, Elisa. Kahit kapalagi pa. Di mo unay. Ngamin, amang ano madaksan ka. Amang ano kalat matipanagpukaw mo to, akas ka ni Padre Ismael. Saan ang mabuting Manong Victor? Nasaya at kit di may butaktak ko dagiti kinadakas ti mayon. Elisa. Manong Victor, napuno iti sakit tinakam ti barukong ko. Isu akayat ko may butaktak dagiti kinadakas ti mayon. Tapat tiyak nga isu akin nakam iti panagpukaw ti kabsat ko. Aging gaita. Di tayo pailaang amuno na tayo nuwan-nuan niya. No sa dinot ayan na. Masarakan tayo tumutlahin. At dakaasi ti Diyos. Ita, Dato. Kaya't ko amamuan ti pangadeng mo. Dagiti kakadwak. Isuda ti makasaksi iti amin nga ibagam. Anya? Tulungan da ka para itinasayat ang masakbayan, Dado. Kan masakbayan dagiti anak mo. Tanyente. Napudno ka kadi kadagiti karim. Wen, Dado. Nulakit dita napudno ka matkanyak. Sige. Nakaikadeng akon. Sigan, ti sumurutak, tanyente. Nasayat. Amin nga ibagam, dagiti kakadwak ti makasaksi. Oresyak, may saak mat amang saksi iti amin na sumbat mo kinitenyente. Sige. Nakasagana kasumbat. Napudno ka kanyak. Saan ka di, Dado? Kat agtrabaho kan kanyak. Iti asyenda, bueno, iti rancho. Tuhan, tanyente. Kahit asawan day tayo, nagbalbaliw kan. Tuhan, tanyente. Kat gapo iti day ta. Si dadaan ka tumulong kada kami iti urayan niya ang banag. Pudno day ta, tanyente. Nasayat nga rod no kasta, Dado. Maragsakan nagparakan ka. Pagdamag kayo lang kanyak, tanyente. Sumbatak. Amo, ati may papan iti mayo ti damagan nyo.
Dado. Adda ka di ammo ti Mayor iti panagpukaw ni Padre Ismael? Teniente. Ibagak ti podno kada kayo. Namjak kayat ti madaksan. Mangnamnama ka, Dado. Sige. Sumbata ka ron. Juan. Abdam mo ni Mayor. Iti panagpukaw ni Padre Ismael. No kasta. Nakam ti Mayor ti panagpukaw ni Padre. Juan, Teniente. Pinadukot na kada kami. Kalpasan na. Inpan may ti disungawan ti matatao. Kaya ti jay. Pinabugbog ti Mayor. Anya? Kalpasan na? Kalpasan na. Idinapukaw ng tipuot na. Imbilin ti Mayor. Nga itinagmi iti deras. Anya? Awanan kayo itibain! Elisa, sakti makisarita kang kuana. Dado. Idin tinagyan. Anya tinapasamak? Pinaltugan ti Mayor itinamindwa. Anya? Iti anya aga po akas tati naramid jo kan kuana. Sigun ken ni Mayor. Kabusor na kano ti padi. Gaputa kanayon na pasagidan iti misa. Anya? Dita deras tinangitin nagan mi iti padi, Teniente. Victor, awan mo't dito eh. Padasan mi ti bumaba iti deraas. Takitaan mi. Sige, bumaba kayo. Ayan itan ti kapsat ko. Apay nga awan. Awan mo't iti kunana ng itin nagandakan ko na. Awan mo ti bangkay na ijay. Imposible. Talaga dito'y aderas tinangitinagan mi. Kabisadok da ito ang lugar. Kakanayon na dito iti pangipanan mi iti bugbugin mi ataw. Nga mapay nga rod nga awan. Baita harap ti jaka mo, Teniente. Imposible mat. Kat natayan ti pati. Pinaltugan pa'y ni Senyor Simon. Anya? Pangasim, Teniente. Diyak kaya ti madaksan. Di kagda nagdado. Saan ka madaksan? Dagiti awanan bain. Ayup da dya Mayor Alban. Awanan puso. Ma'am Elisa. Nagsakit matanda ito'y anapasamak kada kami ngagkabsat. Itatagdan na kami ngagkabsat. Kasto'y matan tinapasamak kan kuan. Gapuanan ti Mayor, Ma'am Elisa. Gusto gayam ti atap ko. Anakam ti Mayor ti panakapukaw ni Padre. Dakas ti Mayor. Dakas launay. Ngam saan ang mabalin nagpatinggalan iti kastoy. Masapol nagtignayak. Ano ti planom? Patayak ti anak da. Awan ti hustisya di tayan tayo. Iso asyak tagtingnay. Ma'am Elisa. Mabayag ti proseso nagdarumak pailaan. Iso na saysayaat no bumalo sa kitan. Agyaman kami tayong bagam ti pudno kada kami, Dado. Kaputa, kunama tulungan nak nagbalbaliw, Teniente. Pinanunot ko na imbag timbagam. Ket pagsayatak. Ken pagsayatan metan ti pamilyak. Nasayat. Ket ita. Kayat ko ngay bagam amin kanyak, dagiti ammom akinadakas ni Mayor Alban. Juan, Teniente. Amin dagiti amok akinadakas na.
ibagak. Ado ti amok. Tanabayaga kon anagpaay akas pasorot na. Ipan nakatay day di Rodrigo Quintero. Adda ka di among. Ni Doña Anita, Teniente. Duada ken ni Senyor Simon. Aniya? Saan lang nga dayta? Ado pa iti pinapatay na. Babaeng ka na kami pasurot na. Talagang kaya maatakas ti Mayor. Ti may papan iti droga. Nagraira dito ili tayo. Adda ka di amom? Adda, Teniente. No iti mo't droga. Adda pa kay naigan ni Senyor. Ngam, no dagiti marihuana. Yakin kukwa. Ket ni Doña Anita. Marihuana? Dayta ti pudno, Teniente. Adda plantasyon ni Madam Anita iti marihuana. Amok day dyan lugar. Kastagayam. Naglawa, Teniente. Dado, matakdaram ka di dagita asawm? Apay kiti nasahan, Teniente. Ni uray mapantay ita iti plantasyon ni Doña Anita. Tapno makitam dagiti marihuana ijay. Ado, Teniente. Kastagayam. Anya pa'y ti amam? Ibagam no adapay. Tipasdek ni Madam Anita, Teniente. Tiaw-awagan mi iti paraiso. Ha? Ado, babae ti nakapupok iti may kadwakad saran. Ket nakakaasi dagiti babae ijay. Taylaklako ni Madam Anita dagijay a babae. Tunggal daw may customer ti pasdek. Ila ko na. Kalpasan na. Bumatang damutan iti marijuana. Aniya? Dagiti babae ijay. Pagpapasan mo tan dagiti umaya customer. Ni Rosa. Amo na dayta. Nakitak ni Rosa dito yung mansyon nyo. Kat mas dawak. Trapay nga ta dito eh. Kan ni Ami. Amo ni Ami dayta banag, Teniente. Ni Ami? Wan, Teniente. Gaputan ni Ami kat may sa biktima. Impupok nitong an iti pasdek. Ngam nalaing ni Ansong. Ta inispal na. Aniya? Day tatipod no, Teniente. Adupay at ikinadakas da. Ken ti panagagom da iti daga. May sakmat ngag saksi. Kaputapod numet nga do ti daga nga inaguman ni Mayor. Victor, iho. Sigurado ka di apod no dagiti imbagbaga day chay adado. Mariknak anapod no kadagiti imbagana, mama. Kasanun no abul-ulbod. Saan, mama? Kinid daw na pa'y nga rod anas kan ama protektaran ti pamilyana. Tamangan no iso ti pagibalsan da Mayor. Anya? Kaasimat ti pamilya na no kasta. Dagiti launay anak da. Wen, mama. Iso nga itapay. Mapan ni ayaban ti pamilyana. Tagyandan dito'y asyenda. Ha? Kasi damit mo dita'y tulungan ida, mama. Si dadaan ni Dadong agbalbaliw. Iso at tulungan tayo kumaita. Sige, iho. Awan parikot. Sige, Ane. Inakon, agsubli ka di pa'y lang iti trabaho, Ma'am Elisa. Saan na taadakas mo ti panggap ti Mayor kan ka?
Sigurado nga min amadaksan ka, kadagiti pa nagbambanat mo, Ma'am Elisa. Saan ka mabudang? Nudakas to ti mapasama kanyak. Amo yun no asino ti aking gapuanan. Awan sa bali no di ti mayor. Napantayon iti mabalin na pangsapulan tayo kini Padre. Ngam talaga nga awan. Sinapon tayo mo na ni Tiderasa nang itapwakan dagan ko na Victor. Ngam, awan man. Amangan mat mo si Bibiyag Pay. Simkan mat dahil iti panunot ko. Nasayat laon no nakalasat ni Padre Ismael. Anya nga tatya ramidin na. Lumaamuan na ati mayor gayan tinagpanggap amang ipapatay kan ko na. Uray may sa apadi. Makapungtot met. Taulaan day jay, ang makarik na iti gura. Pag, itante oras. In kayo iti radio station na pagpapayan day jay komentarista. Iliwan nyo dagos. Senyor. Iliwan nyo kat ipan nyo iti nang ipanan tayo iti padi. Ijay yo apal tugan. Wan senyor. Kalpasan ti komentarista. Isaruno yung matan apatayan daw Victor. Mang Bart, saan na mabalin timbaga ni Papa? Saan? Nga niya. Nangagko ti saritang anyo itay. Ipapatay na ni Victor. Nangagmugayan. Kaya't ko alipatan ng ni Victor. Ngamtsak kabailan. Ay alatag palang. Katsak kaya't amatay. Iswadi kay kumagtungpal kin ni Papa. Ay, Ma'am Rina. Sino itang titungpal ni kada kayo kini senyor? Siyak titungpalam, Mang Bart. Awan sa bali apatayan nyo. Nidiray dyan nga ami. Nakalibas. Katrumbang apatayan. Ma'am Rina. Pera ni Victor, Mang Bart. Pera ni Victor. Nagpilit ni Ma'am Elisa ang Victor. Napanlata iti trabaho na. Sige, sana bali. Inaksukonin. Aganat ka iti panagmanehom. Kan iti aglawlaw mo. Ang mga no adamat limad amang palpaliiw kan ka. Wanami. Agan nadak para kan ka. Victor. Sige, inakon. O sarak ti kwatsa. Awan ti parikot ansom. Nando. Nalakan tula ang ama isubli ti dagayo nga inagaw tay chay amayor. Gapo talumtaw tumatlaang ti kinapudno. Ma'am Carlota, agyaman kami na matulungan da kami, ma'am. Wan, madamaitan ti panaggunay ti gayam ko ngaton. Kan kastamatan kini Victor. Diyo lang amin amo. Ngam aggun-gunayan ni Victor. Agyaman kami, ma'am. Nupay kasta. Masapul nga agtitinulong tayo lata. Tapno agikaro kinakabasol. Agawam, Elizabeth! Aglukan kan! Darasam! Manong Victor? Manong Victor, pagandaro mo ti kotsem. Adamang siksipot kanyak. Wen, nasiputak dagiti lalaki nga da iti arubayan ti radio station, Elizabeth. Dagiti pasurot ni Mayor. Nakitak ti panagsinyas kanyak ti may sa katrabahuan. Ket nawatak. Iswa di nagdagos ko tinapan iti likodan ti istasyon. Ijay ngamin tilimod adalan niya. At kapag naan may tilikod. Patsak adakas ti panggap kan ka dagiti pasurot ti Mayor. Wan manong. Patsik launay data. Elizabeth, naskan ti panaganad mo. Ang mga numarananda ka dagiti pasurot ti Mayor. Nakasagana ak amakiranat mo. Ngam, adda pantog da. Awan laban mo kadakwata. Adda paltog ko. Lisensyado pa'y. Gimata nga kun, hindi panggap ko tagi baris. Anya? Balsak dagiti ng matay iti inami. Awan, boss. Naiyaw, awan tamatan. Nagturungan nga iti kotsa maron ti kolor na. Nagpukawan. Salbag. Ijay tinagluganan ni Elisa. Amo ka ni Elisa na ijay. Nga uray kulot tibok na. Sino nga dyan ang ilogan kan kuana? Diyan ka mo.
Jak na lasing, wanan boss, palpak manan. Sigurado nga guwag ni Mayor, tasaan tanay patong paltimisyon tayo ta. Di kagda na tungan. At danto na tagundaway. Papa, aday pakpakasik kada kayo. Mabalin ka di abay-bay anyon ni Victor. Ano tika mo asawan? Saan niyo ko man nga ipapatay? Awan anya man nakanyak no ipapatay niyo dagiti kamang ti pamilya na. Basta saan lakit di ang ni Victor. Anya? Papa, ay tiklaunay ni Victor. Kat talaga nga ipatay ko na mapukaw ni Victor. Iso adiyo ko mairaman apatayan. Dayjay nga ami aribelde ti patayin niyo, Papa. Rina. Please, Papa. Ibarato yung kanyak ni Victor. Saan niyo apatayan? Pama, kayat ko ti Romuald. Sige, adakan ka. Sa dilaw ti papanam. Ijay kabisera. Ngam agpakadwa aklangan kininanain siyang. Sige, makambo ka. Adala kayat ko agatangan. Mapan kalata. Nga maganad ka, Tadi mo mo ti paspasama. Wan, Mama. Kayat ko lang ang tiagpag na pag nagiti kabisera nanain siyang. Apay nga ay. Ada ka di tao akayat mo makita dito. Ay, word, amo kun ma'am. Ni Victor, tay soldado. Wan, Mama. Iso at talaga ti kayat ko ang makita. Apay, di ka mapan iti balay da, ma'am. Iti kasta, sigurado ang makita. Diyak pa'y ang muti balay na. Tapos adinak impasyat iti balay da. Ay na, baknang ni Sir Victor, ma'am. Diyak laing pagarop, abaknang dayay. Uy, talaga abaknang? Kasta ti ko na ni Mama. Eh, ma'am, magmagnata ka dilatan? Pagturungan tangay. Basta magnatalat ka, nanain siya. Anya ti ko nam? Adda pa'y nalipatam nga imbaga kanya? Adda pa'y tenyente. Sige, ibagam dado. Karaman ka itilistan ti Mayor apatayan. Anya? Well, tenyente. Ni Ma'am Elisa a komentarista. Ni Padre Ismael. Sikakan ti pamilyam. Kandang iti aminan a rebelde. Nagkunkuna nga inagaw ti Mayor ti dagada. Ti awanan bain a Mayor Simon. Iso nga ganag kalayang tinyente. Dagiti kabalay mo. Bagam nga ganad damay. Agyaman ak iti daytang imbagam. Wan gayam dado. Adda no dya sindami ti pamilyam. Ijay dan ngagnad. Nagparami dak iti pagnadan dayjay. Agyaman ak tinyente. Ket sika. Agyan ka pailaang diti mansyon. Ngam na dingitek. Tasaan ka pailaang amakarwar iti daytoy asiled. Sana bale, takumpleto mat ti kasapulam ditoy. Mawatan ka, tenyente. Kanigarik. Sana ka nagbaliktad. Napudnoakan ka. Gapo tayong pakitam ti kinapudnom kanyak. Agyaman ang kadagiti impudnom kanyak dado. Di kagdanag. Talaga so papakan ka iti kinapudnom kanyak. Lando, ayan dagiti kakadwayo ijay kuta. Adadan iti aday o lugar, Victor. Kasi iti grupo da di magno. Naipandan iti sa bali o lugar. Manmanatikas kada kami nga dalat ta dito San Isidro. Kaya't ko nga urnungan nyo amin ida. Babae man, wenno lalaki. Agpaggadda, da kayo amin. Da tayo. Iso kaya't ko nga urnungan amin ida. Kat yagyo ida dito mansyon. Matungpal, Victor. Mansong, adasan ta sa rungkaran dagiti natda dito yung kakadwa tayo edi. Lando. Ay, mabaina ka talaga kini Sir Victor. Anya ti pagbainan? Gaputa inkadeng ko edi, nga ipapataykan ka. Ket edi di mo may turod apaltugan. Nang baunak iti sabali. Ket ita, makitak ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Di pa nagpapagayam yo. Napudno kayo iti tunggal maysa. Dahil tatipod naman ansong. Bayaman ka na palabas.
Ipakitam kitikan ko na nagbalbalo ka. Kaya't ko sawan, asan ka talaga dakas sa tao? Wanlando, talagang ipakita kini Sir Victor, asa anak adakas at tao. Kasanon dagiti babae akakadwami idi ijakuta. Dagiti kas kanya Rosa. Biktima ija pasdak ni Doña Anita. Juan, rumbang lang asang Juan tayong mateta. Di ka agdanag. Lumtaw tumat lang ti kinadakas ni Doña Anita. Victor. Amin na kinadakas da. Madoktanan pa. Saan ba nga mo? Ngam ininot ang madoktalan dagiti palimad da kinadakas. Victor, kanayon ka ko mga aganhan. Ang mga numaunaan da ka dagiti pasurot ti Mayor. Di ka agdanag. Talagang aganadak. Awan ti dakas ang matasama kanyak. Victor. Ketsi ka. Diyak kayat arumuar ka pa dito mansyon. Diyak kayat nga daman ang dakas ang mapasama kan ka, Ami. Agtungpal ka kanyak. Nalawag. Owen, Victor. Nasayahan. Rumara. Sarong karak ti balay ni Manong Ismail. Amangan kit dimot no addan ng sirra. Ha? Yung saan ka di ako na ni Victor? Saan ka arom rumuha? Saan na ka mabutang Ami? Nakasagana ak itan niya manapagtang. Nama. Rumuarak diit. Kanaskan ang makapagtrabaho kita. Awan tagtugaw iti programa. Gaputa kabutang dagiti kakadwak. Anya? Mabutang da kano. Amangan no kala at nga damang sirrek kadakwada iti unad. Kat paltugan da ida. Anya? Naglumlum mga klatan. Kasanupay ang may butaktak ko ti kinadakas ti Mayor. Aganad ka nga rod, Ma'am Elisa. Aganad ka. Kaya't kumanin ti rumar, Mama. Rimbar ka man di kalmanan. Juan, yung kaya't kumanin ti mapan iji kabisera. Ala, makamo ka. Sige, Mama. Rumar ako na. Nakapunasak mo ten. Amuklaptan ti gagara na iji kabisera. Kaya't na ang makita ni Victor. Namnamaon na nga ta ang makita na ni Victor iji kabisera. Ngam, yak kaya't day di alalaki para kan kwa na. Iso arong banglaang amatay day jay alalaki. Talaga adya ko na masalupay ni Victor. Iso anasay-saya at laangan nga awagak iti telepono da. Kabisadok ti numero ti telepono da. Inak iti ayan ti telepono da iti a restaurant. Kat awagak ni Victor. Awisak iti da iti restaurant. Agpambarak. Ibagak akasapulak unay titulong niya. Tapno umay adamos. Agri-ring ti telepono iti abay kung agbasbasa iti magasin. Sumbakat lang. Hello? Hello? Mabaling ka di ang kasalitak ni Victor? Ha? Hello? Sika ka di ti katulong dan? Mabaling ka di nga ayabang ni Victor? Nirina na ito ay. Awan ni Victor dito eh. Kata ka di? Isa di na tinapanan na? Adas asikasun na. Ti awanan pa niya. Jak malapdan ti pungtot ko. No kumatanda iti samok. Kinugtarak ko man. Ami iha, asin mo kinakasaritan iti telepono. Nang mas ka man. Nirina, ma'am. Iso ti mawag. Anya? Nagpuskol pa ilang tiropa na nga umawag dito eh. Sapsapulan na ni Victor, ma'am. Wisit na dyan ang sumbat iti telepono. Initupak nakit din ni telepono da. Bastos na dyan. Kailiw ko ni Victor. Kaya't ko na makita. Yung kasanong. Darabyan tayong lando, mga ansong. Kung talaga di tayo nasapulan ni Padre Ismael. Amangan mo na tayo, Victor. Saan?
Agparparik na kanyak asibibiyag pay. Uray sa klando. Agparparik namit kanyak asibibiyag pay ni Padre Ismael. Sa dinungar udot ti pangsapulan tayo pay ni Padre. Di tagsardan. Aging ga masapulan tayo. Talagang awan pailaang ni Manong Ismael. Sapay kumata si bibiyag pailaang. Ibalas ko ti kastoy nga naramid da ni Manong Ismael. Balset dagijay a pamilya. Inton bigat matlaang. Inakbalsen dagijay a Doña Anit. Boss, magmagnadalatan dito ko rabrabin. Basta magnatalata. Aging gamadanon tati balay. Ngayon suro ti may sa alakay kadata. Sigurado nga ta, iti da dyan balay tayan na. Tintulo ti lakay. Padasan ta kitaan. Tabarang pudno. No, kaya nga minalabi iti kaya't mga pang sapulan takad ko na. Nagsipngat. Dito ta naglawag matyal daw pa nagdakiwas ta kumabos. Tiyan mo da madam kan senyor ita. Kat ang datay ti pasdag. Hindi dala mo. Asap-sapulan tagayan ti balay dahi jay nga ilisa. Nasipngat nga laod. Takrot ka talaga. Anya ko man ang nasipngat. Makita tapay lang matidalan ta. Agsublitan boss, umay kan. Di ka agsubli. Madaksam ka kanya. Ngam boss. Umay kan. Ijay abanda ti pagturungan ta. Nukas ta. Saan pa asimbangpat dito yung mansyon ni Elizabeth? Saan pa, Victor? Iko na. Sarong karan na kano ti balay ti kabsat na ani Padre Ismael. Ano niya? Sigurado nga ija ti nagturungan na. Puno ayan na ita arabi eh. Amoyo ka dito ayan ti balay ni Padre Ismael? Lating hitag. Ay, diyak mo, Victor. Oray siya. Diyak matamo, iho. Oray ni Ella. Di na matamo. Surutan na ko maitay. Ngam di na matamo ti balay ni Padre Ismael. Anya? Ala, aginanakan, iho. Patyag ngawan ti dakas ang mapasamak kini Elisa. Ang mama. Nabambanog kayo anang sapsapol kini Padre. Isu nga aginana kayo kumaan. Talaga atyak makaturog. Pampanunutot ni Manong Ismael. Panagrit na kat adda ita dito balay na. Sapay kumata si bibiyag pailaan. Sapay kuma. Tano talaga a pinatay da. Jak bumdang nga agipalas. Ha? Ada nagtuktok. Sino nga taday ta? Tipaltog ko. Isaganag. Kat kita no asino day tagtuktok-tok. Amangan no dagiti pasurot ti mayor. Akanayon amapan iti trabaho tapno kang magandak. Tipaltog iti bag ko. Alaag. Adita. Inaklo katanan ti ridaw. Ngamsakbay na. Siripag pay no asino day tagtuktok-tok. Kasano ang nakastruk day taat tao iti gate. Inayadat nga ilukais ti kurtina diti salas. Takitaak day ta tao di tarwan. Ni Manong Ismael. Iso, ni Manong Ismael day ta. Elizabeth, ilukat mo tiri daw. Manong? Uwan, siya ka din ko. Oh my God, ang gawa ti sumrag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday tati kape Manong. Sige, agape kan. Agyamanag. Anya tinapasamak kan ka. Sinapsapol da ka da Manong Victor iti nangitin nagandag iti dakas sa tao kan ka. Ngumawan ka. Manong, isalaysay mo kanyak tinapasamak kan ka. Jak am mo lalaki tinang pereng kanyak.
Jak ida na ilasin. Tarabi idi. Binugbogdak. Takapuot aklangin idadakon iti deras. Anya? Inkarigatak iti tipimanaw iti dayjay deras. Manong? Kinabailak babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Ha? Nagpatulong ak itinadanon ko abalay ijay. Adda balay ijay? Wen. Adda. Nalingad abalay. Balay ti may sana saya ti panagpuspuso na alakay. Inagasan na. Pinapigsanak. Inasikaso na kiti hosto. Agyaman ak manong. Kunak nunatay kan. Saan niya itulog ti Diyos amatayak ading ko? Gaputa jak pa'y nalpas ti misyon ko itirabaw ti daga. Kunak nagnanayonan adi ka makita manong. Agyaman ak ta nagsubli ka. Kat no asino man dadya at dakas at tawa ng dangrang kanya. Ni Apo Diyos langin ti makam mo. Amom ka di no asino da. Ah. Awan sa bali no di dagiti pasurot ti mayor. Anya? Kat amom ka di. No asino ti akinakam itinapasamak kan ka. Asino? Am-am-mam? Ti mayor. Ti mayor? Wan, manong. Awan sa bali nga akinakam itinapasamak kan ka. No di ti mayor. Anya? Nasakit tinakam ko'y ti mayor. Gaputa awan ser-ser binatao. Elizabeth. Kagurgurak launay. Tumukno sa dilangit ti gurak kan kuana. Maawatan ka ading ko. Di ka mababalaw no kasta tirik nam kan kuana. Sika manong. Iti daytaan amuam. Saan ka kadi agumura kan kuana? Nga isut akin nakam iti napasamak kan ka. Impapatay na ka, manong. Oh. Kastalaan ti sungbat mo. Agsinaay kalaan. Idinto tadandanikan matay. Rumbong akaguran ti mayor, manong. Elizabeth. Kagurgurak unay ti mayor. Agraman ti asawa na. Dakis da at tao. Awan serbida. Ti rumbong kadakwada kat matay. Inak man na sumbatan ti telepono. Hello? Hello? Ha? Ti boses na? Kasla... sino da ito'y? Ni Padre Ismael. Padre Ismael? Sika ka ding agpaiso? Padre, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo? Victor! Ma'am Carlota! Ni Padre Ismael! Anya ti bagbagam, Ella? Hello, Padre. Sika ka di talaga dayta? Wen, siyak na Ella. Sa dino ti ayan mo, tamapan kami dita itamot laeng. Adag ti balami. Sa dino dayta, umay kami itamot laeng. Sige na Ella. Dumgag ka. Kay bagak noan niya abanda ti pakasarakan niyo ti balami. Sige, Padre. Ibagam, taumay kami, itamat laeng. Wana na Ella. Anya ka no, Ella? Dumdum nga gak, Padre. Iti day ti abanda. Saan nga taaday tadakkel abalay nga asol ti kolor na? Wan, isumat ti ko na ni Padre. Ala intayo. Bumabata yun, Victor. Intayon, takitaon tayo. Ha? Dadyan ni Elizabeth. Inlukat na ti gate. Ungag paiso. Ni Elizabeth dayta. Tulungan ka nga gisagana iti taraon, Elizabeth. Saanan, Auntie Ella? Siyagon. Tulungan ka. Agyaman na, Auntie Ella. Elizabeth? Adda ka din nasasauday di apong mo asela? Maipapan kadagiti dadakkel yo? Ha? Saan na ka di anay bagaken ka idi no asino ti amayong agkabsa? Ilibak ko. Kwa, Auntie Ella. Awan mo tinaybagbaga di apong sela. Apan, amuyo ka di no asino ti amami? Ha? Kwa?
Saan? Nukasta. Inlimad at talaga ni Nana Sela ti maipapan iti amada. Iso asaanan arumbang nga ibagak kadakwada. Agtalinaed apalimad. No asino man ti amami kini Manong Ismael. Saan ako niyang trisado ang ti Ella? Gaputawan mutlaan serserpi ng ama. Ha? Apay akas tati ko nam, Elizabeth. Tano na saya at ko mga ama. Saan kami kumaanag sina idingag kabsat? Asaan kumaasabali at tao tinangipatag ka na ngaywan kada kami? Elizabeth, iso akagurgurak unay no asino man ti amami. Ket jak pagtatakkunan ama kita kan makaamam mo. Iti panang paltog ti mayor kan ka. Saan ka kadi napuntaan? Ti panakabatak ti bibig ko. Kanda iti limit litom apaset ti bagik ti makita kanya. Awan ti gapuanan ti paltog. No daman sugat ko. Dagiti garumyad ko siguro iti panangitapok da kanya kiti deraas. Nasayat nga Rod, ta saan ka napuntaan? Pinaltugan na kakano ti mayor. Namindwa, kalpasan nga intapwak da ka iti deraas. Anya? Dakes at talaga ti mayor. Ngam nasayat mat, ta saan da nagbaliga ng patay kan ka? Naglagan tiriknak iti mayor. Ngam apay akas ti tinaramid da kanya. Anya ti basol ko kinkwana. Padre. Jak amo na niya tinagbasulak kinkwana. Taapay akas to'y tinaramid na kanya. Agpakada kami, Padre Ismael. Kat ulitak, agan nagkayo akanayon. Numabalin ko ma, intayo amin ni mansyon. Tayo dyan kayo nagnad. Agyaman akmano, Victor. Ngam, di kay agdandanagin kanya. Sige. Agpatuloy kami, Padre Ismael. Agananad kayo. Manong Ismael, anya ti plano mi ti daytoy anak pasamakan ka? Saan ka kadingag daron? Saan ading ko? Anya? Dinamag ni Manong Victor dayta kanya. Ngam ko nakasaan. Anya? Apay, agdadata adandani na kan pinatay. Daktil abasol dayta nga naramid daken ka. No ar-arigan kat agsusukot akaso ti maipataw kadakwada. Gapo iti naramid daken ka. Sa anak nga gibalas. Manong Ismael. Sa anak nga gibalas, Elizabeth. Ni Apo Diyos langin ti makaamu ka dagiti tao ang nakabasol kanya. Bospad, mapantan iti kotse. Nagsublitan ang pasdag. Kaili mo ko ti babae. Imusak lang ito'y singaryok, tungan. Tengah talabin, mandatapay lang dito kabisira. Salbag tumod na dyan babae. Inaragkari na ka. Kahit nagpapusoy ka matan. Napayag ngayon uray ka, bas. Alam. Intan iti nang iparkingan ta, iti kotse. Nangag mo ka dito, an? Tuwan, boss. Nangagot ti batang tang iti kampana. Apay ngay. Asino tinang batang tang iti kampana? Anya ti kahit asawan ti pan nakabatang tang ti kampana? Boss. Alya ni Padre Ismael. Pagadara mo nito'y kutsi tayo tan. Sunggara kon, boss. Lakay, agriin ka man. Agriin ka. Nangig ko bakit? Nangig ko ti panagbatang-tang itay ti kampana. Nangig mo matgayam. Anang mataday jay. Nabatang-tang manan ti kampana iti kastoy at nga trabi. Kuna idi ni Padre Ismael. Ano kasta nabatang-tang ita ti kampana. Kaya't asawan day ta. Nagpagad ti biyag na.
Kaya't masawan at dantipadi. Jak amaw. Hanggang kaslag danagak. Ngamin ay jak amaw lakay. Jak mailawlaw ang tirik na. Naimbag nagsapam, senyor. Sinapsapak ting may dito yung mansyon. Tanda kaya't mga ipadamag ka. Ada na tabat. Alah, gamot mang timpla ti kapim. Saan ang senyor? Kanya nga rin ti kaya't mo ngay baga. Senyor, tipadi. Si Bibiang. Impugsum kanyak ti aday tingiwat mga kape, senyor. Ulit mo ang timpagampart. Si Bibiag tipadi kunak, senyor. Iya. Tasano ang maipagam ti kasta? Idi ngamin rabi, senyor. Tangat rabi. Nangagniya na batangtang ti kampana. Ada kami di kabisera iti day di agundaway. Aniya. Kasano itan, senyor? Saan ka makasigurado no si Bibiag ti padi? Butang-tang lang ti kampana tinanggig mo. Saan mo nakita mismo ti padi? Sabihin na ti papa ninyo, papa. Rumuara kiha. Kunak no agi na kayo pa'y. Asaan kayo pa'y amapan iti munisipyo? Saan pa'y? Ngam rumuara. At talak kaya't papanagnakan. Nga anya? Pankak no si Bibiag ti padi. Awan matatao dito simbahan. Awan tinakita ka tao di tarwar. Ngagpapan dito'y unag ti simbahan. Awan mat ni Padre Ismael na makita. Mo talaga mo't lang asi Bibiag pa'y. Imposible mat ngamin asi Bibiag. Awan makita dito'y unag ti simbahan. Rumuarak man langan. Jakpat yan anak kalasat ti padi. Mayor Amban? Naglaat ka ko na nakakita kanyak, Mayor. Padre Ismael? When? Shot, Mayor. When? Pudno si ka na Padre. Anya tinapasama ka na? Mayor. Nagdanag ang iti husto. Ako nadaadakas tinapasama ka na. Mayor. Hindi mula mo no kasano ti panagdanag ko, Padre. Tadya ka mo tirignak. Akas lakit din. Anak ka iti panagregnak. Uwan, Padre. Di mula mo. Impatag ka. Kat naglidayak iti kasta unay idinaamuak at dakas tinapasamakan ka. Ang magyaman akta si Bibiag kamot gayam. Wine, Mayor. Si Bibiagag. Saan niya itulok ti Diyos ama ituladak kadagiti papadi iti kalabas? Dagiti papadi idi anak na tayo ti dayto asimbahan. Sige, Apo Mayor. Kaya't kung dagina na, panawan kayo pwede tayo. Sumurag ako niti kwartas ka. Sige lang, Padre. Puno asi Bibiag ti padi. Ang kasano ti panakalasat na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya't po mangisagana kayo itinaima sa taraon. Awisak ni Padre Ismael diti mansyon. Kalpasan ti misa intong bigat. Ayabak dito ni Padre Ismael. Iti anya pa'y lang agapo? Basta tungpal ka ti impagakanita. Niin siyang ti pangibagam. Sana siya. Tulungam din siya. Ay, jak masamo. Adapag nakita. Sige. Kailangan rin natin mang tulong kaniin siyang.
maragsakan kami iti panagsublen, Padre. O nana, nakasubliak matlahi. Padre, dito nagrabe nangag ko ti panagbatang manin ti kampana. Kaya't ka di asawan day ta. Pudno, nanay ka. Noan niya ti imbagak iti kada kayo ang makagapot ti panakabatang ti kampana. Ititing nga trabe. Isuday jay ti kayat nasawan. Ano kasta? Talaga ang nagpanggan ti biyak mo. Nana. Anya? Mala, umunag kayo nana. Baliwan tayong tutag sarita. Sige, Padre. Kakabsat ken Kristo. Ladingitek taawanak iti kalabas. Ket na isardeng ti misa dito simbaan. Pudno launay adakes tinapasamak kanyak. Gaputa adalalaki anang gandat iti biyag ko. Lupay kasta. Ti Diyos di na itulok adakes ti pagbanagak kakabsat. Iso tinang protektar kanya. Ket no asino man dagiti tattawa nagpanggep kanyak iti dakes. Ni Apo Diyos laangen ti makamu kadakwada. Ngem no adda kayo man dito simbaan, da kayo ang naggandap kanyak iti dakes. Sapay la kuma, taagbalbaliw kayon. Sakbay, adosain da kayo ti Diyos. Sige lang, kakabsat. Padre Ismael. Oh, Apo Mayor. Kasi iti sigod nga raramidag. Ikang kay tigatad apara iti simbaan. Mayor. At Padre, alam na ito yung nakasobre. Awatam ko ma. Sige. Awatak, Apo Mayor. Takunayo mo't niya agpaay iti simbahan. Agyaman lang. Kun ada kayat kung may bagakan ka. Kaya't ka nga awisin ni Jay Mansion. Agur-uray na rin na kan kay Jay. Agur-uray na kan ka, Padre. Kaya't nasumarungkar ka, Jay Mansion. Amum ka di, nagluto da iti taraon apag sasangwan tayo. Sige, Mayor. Saan ko apagkidkitan day tabanan? Kaya't mo asawan, Padre. Sumurot ka iti Mayor. Wen Manong Victor, di ka agdanag. Awan ti dakes sa mapasama kanya. Sige, makamu ka, Padre. Ngam aganad ka kuma. Awan ti dakes sa mapasama kanya, Victor. Kumusta kan, Padre Ismael? Nabayag adi ka nakita. At dalay na si Kasok, Ma'am Rina. Isugayam asaan kan ang nakikita. O ala, Padre, pagsasangwan tayo dagiti taraon ngayon sa ganami kininanain siya. Sige lang, Padre. Di kagbabain. Kaya't kung ay ruam mo tibagin dito'y mansyon, takasla anak ti pagibilbilangan kan ka. Ket nawaya ka nga umaylat ta dito'y mansyon no kaya't mo ti sumarungkar. Agyaman at Mayor. Ako, Padre, mabalin ka di nga awagan na kiti Papa. Ano? Wan, Padre. Kaya't ko akas tatiyawag mo kanya. Ngamin, talaga mo't nga anak ti pangibilbilangakan ka. No, dahil ti kunam, Papa. Maagawan at samot yun iti Papa. Di kagdanag, Ma'am Rina. Awan kinapod mo ti amin. Awag ko laan kin ni Papam dayta, ta isutikid daw na. Maawat ha, Padre? O ala, pagsasangwan tayo to'y taraon ngayon sa ganami. Mabit lang, Padre, ha? Ikakti plato. Saan? Siyakon. Siyakon. Oh, aday ta, Padre, na ikakon ti plato. Isarunok mo ti plato. Kalpasan na, ti plato ni Papa.
Urayak arumwar ni Padre Ismael iti mansyon darina. Saan da nga mo nga dakit asidag ti mansyon da ngagpalpaliyo. Agtalaklata ni Padre Ismael iti mayor. Iti likodan ti kinapudno. Nga muna ati mayor tinaggandat iti dakas iti biyag na. Agaman kami iti di mo panangpay iti awis meken ka, Padre. Kas nakon-nakon. Imbilang ka nakaspodno nga anak. Iso anawaya kalata nga umay dito'y mansyon. Agyaman ak mayor. Papa, kunam kanyak, Padre. Papa, kunak kuma. Kasta, mayat adanggan. Mala, itulod ka na dyan simbahan, Padre. Aglugan ka ni Tigotche. Saanan mayor? Papa, saan kayo nagtaktakpay? Sana mabalin. Itulod kan, Padre Ismael. Dayjay, limabas ti kotse ni mayor. Ket kadua na ni Padre. Pumanaw akong diti pagpalpaliwak. Ket agdiretsyo ako ni simbahan. Kasaritak ni Padre. Naturag ni Manong Ismael amin. Simurot iti mayor iti mansyon da. Namnamaan na saan ngagpagkat. Ngam kasanon nagpagkat. Saan naman siguro nga itulog ang maulit tinapasamak kan kwa na. Adamat ka ba ulan na siguro iti laban? Isaan nagtalag. Saan nga umdas day ta arason? Aging gayta. Awan pa'y laang. Orahin ta ida. Agraman ni Victor. Sinurot naman ida. Agyan ta pa'y laang diti quarters ni Padre. Kabayatan ti pananguray ta kadakwada. Wan ami. Orahin tayo. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, Papa. Awan ang yaman na, Padre. Sige, bumaba ka. Agyaman nagmanen. Awan ang yaman na. Nagasat ka pa'y laang, Padre. Tas ibibiyag ka. Intulod na kagayam ni Mayor Simon, Padre. Uwan nami. Kumusta ka? Nasayaan akon. Naimbagan akon. Padre, aganad ka. Amangan no itilikodan ti ipakpakita ka ni Kati Mayor. Kat mabaniitan na ka. Dakas at tao ti Mayor. Nasingpat kan ka. Nga madagayam dakas at plano na. Agyaman na kiti palagip mo, Ami. Umay kan, Padre. Agur oray ni Elizabeth iti quarters mo. Limarak lang ang tapno sabten ka. Padre, Ami. Manong Victor, si kamot gayang. Wen, nakitak ti panangitulog ti mayor kan ka, Padre. Nakitam? Kabayatan ti kaadam iti mansyon da. Addak mat iti ruwar. Iti sano ning adayo. Nagpalpaliiwak. Aging ga nakitak arimwar iti gate ti kotse ti mayor. Nakita ka nakalugan. Manong Victor. Nagdanag kami nga amangan man niya ti mapasamak kan ka iti mansyon da, Senyor Simon. Awan ti naramid da kanyak adakas, Manong Victor. Nasayat launay. Agan nagkakanayon, Padre. Wen, aramid at dayta, Manong Victor. Apay papagayam, nga at dadagiti tao anasingpad. Anasaya at ipakpakita da iti padada at tao. Ngam gayam, kayarigan damat ti demonyo. Kas itinapasamak kini Padre Ismael. Adda dagiti tao anasaya at kankwana, akas laing bilang dan nga anak. Ngam, apay apagaramidan damat iti dakas, iti anya agapu. Anya ti basol ni Padre Ismael kadakwada. Gapu kadi tay bagbagana ti kinapudno. Gapu kadi kadagiti balikas na tunggal misa. Papagayam, dagiti mapasagidan iti mensahe na isuda dagiti nagpanggap kankwana iti dakas. Asino dagitoy at tao papagayam. Awan sabali no saan ati adda iti turay ti ama ti ini tinutusan.
Nangag mo ti panagsasauday chay ababae, Simon. Nga mapay nga aging gaita kat si bibiyag pailaan. Kasta kadilatan. Baybayam kadilatan akasta ti lablabidenda iti programa na. Kano amatay dayta ababae, Simon? Kano? Pagkagamtiag patalaypag. Kaya po siya mismo timang paltong itinayjay ako mentarista. Juan, senyor. Asidag tayon iti radio station. Karito nakatalaga na dyan ako mentarista. Ikaw iti pagnakuman mo. Pagdasampay, Victor. Ang mga nudagis di mapasama ka ni Ma'am Elisa. Wala ni. Nagturod launay ni Ma'am Elisa. Talaga pinunteriya na ti Mayor iti kasdyan nga imbaga na iti programa na. Talaga na to rin. Gapo itinapasamak iti kapsat na ni Padre Ismael. Pagdasampay ti agmaneho, Elisa! Agawag! Aglaman ka! Agda ti Mayor kan ti pasurot na! Ano niya? Aglaman kan! Darasap! Juan, sige, inakon. Agda itan ti Mayor. Ayan, ti komentarista. Kuha Mayor! Awanan! Itay ti ating manaw. Jak na siputan ti iruruar na. Iruruar na! Awan Mayor! Di mi nasiputan arimuar. Mabalin nyo asukimatan ti entero asuli to istasyon. Aniya. Pasensya kayo na po Mayor. Ngam talaga arimuaran ni Elisa. Itay-tay! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tikot siya ti Mayor dayta. Kaya't naasawan at dada iti unag. Nangagda nga ti programa ni Ma'am Elisa. Kaday tatiga po na nga dada dito eh. Mabalin na kasta. Adda nga ta ni Ma'am Elisa dito unag. Ang mga niya terami dindakan ko na. Agyan ka dito kotse ami. Umunagak dita radio station. Anya? Amwat, noan niya tinapasamak dita unag. Pasensya kayo na talaga po Mayor. Nagsukimat kayo metan. Ngam di yun nakita ni Ma'am Elisa. Bagbagam ba dyan akong interesta, lalaki? Ano saan? Ang mga napabumbak dahil pagtrabahuan nyo. Mayor? Intan ba? Juan, senyor! Naimbang nga oras nyo, Mayor. Adda kayo matgayam dito eh. Kaslagong ungat kayo Anya ka diti parikot. Di may sapay at jablo iti dalan ko. Apay ka di Mayor. Anya tinapasamak. Oo, awan. Sige, umuna kami. Sir, anya tinapasamak? Sapsapulan da ni Elisa. Ngam naglamang. Kat saan da nakita? Nagdana kami talaga, Ma'am Elisa. Nagturad ka. Oy, naturad ang akaskan ka ami. Ha? Itulog kan iji balayo ka ni Padre Ismael, Elizabeth. Agyang anak manong Victor. Elisa. Saan ka kadi nga agama? Nga amangan makamagda ka dagiti pasurot ti Mayor? Saan nga agama? Kaya't mo ka di nga aramiden da kan katikas iti inaramid da kanya. Inrakad da. Kalpasan na. Sinaplit dak iti lati ko. Kasi tinakunak. Saan ang mabubuno? Gaputa ti kayat ko. Matay da dya Mayor. Elisa. Aging ga si bibiyagak. Iwaragawag ko ti kinadakas ti Mayor. Panyati ka dadayjay at Teniente Monteverde ti dayjay a radio station. Wala senyor. Kaya't fuapaltugan itay. Ang nakapagtapulak, Bart. Senyor. At dan tumot aldaw dayjay a sultado. Sige. Idiretsong tayo kotse ni Diamansyon. Matungpal, senyor. Bart,
Kumusta nga tan ni plantasyon? At nandag iti kakadwak ijay, madam. Agbambantay na, hindi ka agdanag. Nasayaat no kasta. Wan kayam. Adamanen order kanya. Dagiti sigo da suki tayo. Ado ti order da. Ado ti stak tayo, madam. Ado ije pasdak. O sige, awagak ida ta mapanda ije pasdak. Ta ijay dan nga alaan dagiti order da. Sige, madam. Ano dito mabasa ti dayta pagyawarna? May isa nagtawan iti 16 a lalaki. Natiliwan nga gar-aramat iti marihuana. Ano yan? Saan amamingga ti panagwaras ti marihuana dito San Isidro? Idi na minsan, addaman na natay, gapo iti marihuana, kat teenager pa eh. Pasig nagtutubo dagiti biktima. Apay amay tulok dagiti marihuana dito San Isidro. Kanya ter aramidon ter day tituray. Elizabeth? Ha? Manong Ismael? Nakariing ka matgayam. Itay pa ang nakariingat. Anya dito basbasahan. Kas na, nakasirseryoso ka. May papaniti pa nagwaras si marihuana dito San Isidro, Manong. Juan, adon na teenager ti agar-aramat iti dayta. Saan na mabalinday ti Manong Ismael? Elizabeth, saan ka kumangagdara sudos? Ang mga nagpagkad ti biyag mo. Tanangin ko mati pa nagsasawam iti radyo. Manong, agkararag kay ti Diyos. Asapay la ko ma, tagpatinggan dagiti kinadagas dito'y ili tayo. No saan tayo ngaggunay? Awan ti mapasamak. No itulok tayo latan ti kastoy ang mapaspasamak. Talaga asaan ngagpatinggan? Kumusta, Riliera? Nasayat lata mo, Tenyente. Si Kamet. Di na ko nawagan iti Tenyente. Umayak di tayo mo ron. Nakaalaki di emergency passes ko. Nasayat no kasta. Kurorayan ka. Talaga kailiw kang, Tenyente. Kailiw ka matan, Riliera. O sige. Urayan ka dito yung mansyon. Adto'y ti kapibiho. Agyaman ak, mama. Ita ka din, ti sasangpot tay gayong mo a soldado? Uwan, mama. Madamdama lang, adan da dyan. Kailiw mo ka din, ti serbisyo. Natural, mama. Angamda kayo timpang pangrunat. Iho. Makapagserbiyak iti padak a tao. Nga uray, awan ako niti serbisyo. Pagno day ta, iho. Victor, Ma'am Carlota, ada sa nga iliyo. Ada iti pagawatan iti sa nga ili. Adan ni Riliera, mama. Kumusta kan, Riliera? Nasayat lata. O sige, kumusta kan, Tenyente? Victor ko namlatan. O sige, kumusta kan, Victor? Nasayat. Kahit imbagman ta nalagip na kasarungkaran. Kasta kumaka na yun, Riliera. Pakaragsakak laon na iti isa sarungkar mo. Sapay la kumata, maulit tupay. Namnaman mo ita, Victor. Ang sakbay na, amok ka mabisin ka. Mapantay di kusina. Tagpay sa ganak iti makan apagsangwanta. Wan, saan ko nga trasan da ita? Papagayam, nakaladladingit ti mapaspasamak dito'y ili tayo. Adu dagiti ubing anayaw awan iti dalanda. Gapo iti marihuana. Anya ter aramiden dagiti parientes dagitoy a teenager. Taapay nga itulok da akastoy ti pagbanagan ti anak da. Kansadino ti paggapuan dagiti marihuana, dagiti droga. Adda ka di plantasyon ti marihuana dito'y San Isidro. Taapay a naglaka ti panagwaras ti marihuana kadagiti tattao katimat droga. Apay amay tulok dayta iti San Isidro. Papagayam, saan kayo kadi amakadlaw? Sipod sa balin ti adday ti turay.
Dimakes meten ti ili tayo. Anya nga ta, no sukatan tayo meten ti mangituray kada tayo. Anya nga ta, no pababaan tayo ti adda iti turay, kat sukatan tayo. Awan serbiti pa nagibut-butos tayo idi kadakwada papagayam, gaputa isuda met gayam ti mangdatal kada tayo. No kasta, awan na ta tinagbaliwan to iliyo. Kasi timbangag ta iti radyo. Agrara-ira ti droga ken marihuana. Wen, ket nasaya tanda ka. Tadata timang takwat iti dayta. Ha? Amo kon ti kinapud mo. Ngam kayat ko adata timapan mang takwat. Ne, anya ti kayat masawin, Victor. Padasan ta timapan iti plantasyon ti marihuana. Nalingid day ka pa sa Victor. Ken adayo day toy. Wen nga ron. Ay, kastoya talaga ti trabaho tayo. Timang tik-tik iti kinadakes. Ano pun nagiti rebelde, kanda dumapay. Anya nga ron. Kat isumat na ito ding trabaho tayo. Kita, adda agas asok iti day banda. Mapantay dyan. Sige, Victor. Amangan mo di takit di natin ti plantasyon ti marijuana. Victor, naglawag ang makita ta dagiti lalaki ijay banda. Aglut-luto dan sa iti kananda. Saan tama ilasin ida? Saan na bale? Agpaliw talatan. Awan mo ti makita kiti aglawlaw ang marijuana. Uri siya. Awan na ti makita. Yung tidaman ka. Dito'y nga ta banda? Nalabit aditoy. Tanya ko matikada dagiti alalaki iti daytoy adayo abantay. Kas kaadayo ti kuta idi dagiti rebelde. San ka di Victor? Huwag nga rad. Riliera. Ipaimakkan ka dayta. Makaamukan. Takwatan nyo. No ayan na apasat ti plantasyon ti marihuana. Sabay ko matulungan na. Di ka madanagan, Victor. Dahil ti pa nagsublik iti serbisyo. Kalpasan ti bakasyon ko. Dahil ta adagos ti asikaswan. Agyaman na Riliera. Sige. Agsublitan ni Diamansyon. Pumanaw tan ditoy. Sikati makam mo, Victor. Simon, siyak tinakdakamatan dayjay ako militarista. Ang mga nuan niya pa'y ditantibo taktak na? Kat? Nusan ka nga tignay? Siyak nagtignaya. Patayot dayjay ababay. Apay, amom ti kinasyasino na? Amom ti ropa na? Saan? Jakam mo. Nga magpakuyog akan ni Bart. Makamu ka. Inraman naktiawanan bain? Isuatyak sardungan aging gaama patay ko. Oh, Riliera. Naimas na ito yung harak. Uminom ta. Wena, kakaiso na nga itatala nagkita. Okay, cheers. Ket, anyang harot itan ti aramidan. Ada ka latan dito yung mansyon nyo? Saan? Amo. Sana limat kan ka ti amin may papankanyak, Riliera. Awan ti limat ko kan ka. Maawat ako. Ket, dayta ka ditiga po na pimano ka iti serbisyo. May sapay dayta. Ngam kang ronaan ti amin. Pinatgak tikid daw ni Mama. Well, naibagamot na naitabanag. Riliera. Iti pa nagsublim iti serbisyo. Namnamak ti tulong mo. Awan parikot iti dayta, Victor. Agsubli kami iti dayto nga ili. Para iti may sa misyon. Isurom kanyak tiagnagan iti Elisa, Bart. Bareng adda ita amakimisa. Wan, madam. Kaya't ko amakita ti rupa na.
Nakit-kita yun, madam. No malagip yun ti babae, hindi yan nakadinong pariyo ijay plaza. Iso dayjay. Anya? Iso dayjay, madam. Lagi pa niyo ti ropa na. Iso dayjay? Dayjay, madam. Iso dayjay magmagna sumra kiti simbahan. Umay ka, kampay edi, makiam amutakan ko na. Darasan. Apay adyak makita da amin. Adadangatan di kaunan. Mabit lang, Elisa. Ha? Ni Bart? Elisa, kaya't nakamaam-am mo ni Madam Anita. Si kaka din ni Elisa, komentarista? Wan, madam. Siya. Siyakmat ni Doña Anita Alban. Ti asawa ni Mayor Simon Alban. Sige, inakon. Umuna akong dito unan. Nagbastosan? Paymanta surutak ti bastos a babae. Madam. Ikak iti pagnakman na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.